enaka reverend obofo anko wa kenu nso kebia ke wo blogger bi a obeya na no bagaya etise ka so asase no so aba begina ho ena reverend owusu be mpakora ena asofo bebre ko ne birthday ena enem se woni obofo wo problem nti ena reverend obofo anko by wedi yenyame adom obofo nso akwa. What is the problem? For me mamo akwaba eba Ghana wahala jumede so anything sumuni aba Mexico ena me mo be twetwe nkomo na ne abepie mu say ye na anu last week ya na Reverend Owusu Bempa edi ni birthday Emma Reverend Obofo Kowo tia offering and okoye na do ye ti n'enim na asem ye mu pi mi twa me ho aba na ye de ahyehye so. Amen. Yenyina nya adwen kro gidie kro na yenta ya papa chi osunsumu yentwa keki wo nyame agya oba ele sunsun konkodin. Amen. Ebusia for me mama akwaba biem asem yi mu pinti ya invite aye papa kum chacha o wa hase ye ne betwetwe nkomo afa ho baba me ma wakwaba mejo so ahofe papa ne de won sa ho ya ye fe no wo okro de bia me ho ye ne de aye double enyonyam na ye mo bedase na papa asem yo eye Reverend Owusu Bempa birthday ya obofo ye nyina ye nimu se Owusu Bempa nri bi mu obetna TV station so kasa fa obofo ya abasofo na omutonku ni ade bobo Reverend obofo di ankasa na ne birthday ya obofo timi kopie mu wo ho no odwe ho sen hu ne sen me da se mami chia wahwefo nyina de di kan na menkase nyame hiro bia na awurade mu bia ahoden ne nkwatenten memfa kwan wi su nchia madam fosofo baako a owo US Minnesota from Bishop Ransford Asare nyame hira no man kwatenten na menchia me bishop baako nso Virginia, Reverend Adontin Boateng, so for say police ni powerful man of God. Me know am abomudin. Nyame hira mo na nyame mama hoden ene nkwa ewa. Me nua ba madam for sofo ba ko pa nso ma me chia nansa. Me mfa ni ni agro okuta me nan me nsa me fu me kon oboa mi bibia your friend no every year Apostle Emmanuel every year mo akon ayim dodo ne friend Jesus Abrantie o UK nyame hira no urade mana hoden na urade mani nche na urade man kwatenten Jesus Abrantie I love you long life to you unyemwi omoa ode boa mi nyina nyame hira o bedase pa mani so bibia wo ye mame wai nyame tonkom mini awa mame mra okoshen ne so Reverend Obofo nyame hira no na urade mani nche me feel said the why no wayade pa ena Reverend Isaac Owusu Bempa nso the why no wayade pa because niama enkrofo kan de bogos because ewi ase no sebe techrema ne yesen kora no eto da bia wontumi nya small problems ewo yanum enti sebe obi tumi ne ba enya small problem obi tumi ne ja enya small problem enti me fi se question na obi sa me no say Reverend Owusu Bempa di ni birthday a Reverend Obofo akono eyade bia ye beka se de atwam bia ewo won tem de oburo ni beka se ye pass
etwem ko all say your past and mo kan say present sister Fabrofo no me present me da say enti die etwem e pass pass by die yebu be say die muadi no wonni nko na de aka no ye mo ho ban eti e good osof kum chacha metiye na me hweye na me kra eni agi mani jaji ne say Psalm 133 verse 1 Bible says hweye eni fa eye say nuanum nyina bom tsena fa akon ewo odo eni asomdue kwan so eti mani agi say ya papa Doctor Isaac Owusu-Bempah edi ni birthday na papa nyame ma wonyi nche na urade mfa years enka wo years ho na papa edi ni birthday na wo di birthday na reverend obofo etu ana mo so ko visit no aso abofo nyina di awresi wo heaven aso abofo nyina di awresi ya papa waseba o kenti ni a o kasemu nyina o pa kire se anamo otu ya na ye pa aden na enye say obi a watimi abet na waka asemo bodin enti wentimi enkura ya obi a woni mu osako share papa ye ni monyam sa no ujidi se ye pa na say mini aba ye Christopher ye jidifo sabe say ya papa is go Owusu-Bempah mpo ena meka ne say reverend obofo ye ni bibi anya ye jidifo yi ye de bone cheche sana reverend obofo nso sempo sabe ya papa is go Owusu-Bempah ye ni bibi a ye jidifo yi ye de bone cheche eti no ena chere say reverend as go Owusu-Bempah why matured. Okay. Second, when the church say Reverend Obofo, ono so ya mature. Because sabe Ghana for no any more bloggers. Any radio the way I no pay. Oh, some more bloggers no bebre ya bay for. Bloggers no bebre ya. I know as you big oh, bloggers ni bebre ya bay for. Ana bebre ya kaida for. Seven grand down. There be Messi bebre ya bay for. Do I have a phone? So, baby, ya bay for any akaida for a year na Reverend Owusu-Bempah, Edi ni birthday, Enaka, Reverend Obofo Ankowa, Canon so, Kebiaka or Brogabia, or Bayana no bagaya. Et is a caswas, I say. No, so about it now, and a Reverend Owusu-Bempah. Ena asofo bebre ko ne birthday ena enem say wona obofo wo problem ti ena reverend obofo anko by we di nyame adom obofo nso akwa what is the problem kosi enkosi kwada oh ewia say ba ya no da bia me ka say ade bie ni wa obeya nipa nya ho asem nka da ade a me sof kum chacha me ho no bibia nipa be obiase bia nipa be nyanwa samaka so hwe Matthew chapter 11 verse 18 John the Baptist be wiase wani dida na duane ye wo ani ntutu me Pharisee fo so ye bayfo Yesu Kristo be wiase odidi kakra yeso edidi fo ade nipa be ye wo wiase bia nipa be kan ho asem eti nyame hira Reverend Isaac Owusu-Bempah ne Reverend Obofo Papa. Okay, nyame nshira na papa. Ana mo woni say Ghana ha ye kasa, ebi mu kasa. Na kasa ekoso an say Reverend Obofo ne ye bi ayo ye no enfri nyame na ana mo suban papa bi oyi na di say. Ana eto de bi otimi yi suban di eye you crash say no de ahofa ma ode ma ye. Papa wo hwemu a wo no ofri nyame ana say send your man for Yano Mokakin, a yampa. Binu aba. Sementi wani ma ka meka say yen kwase akoshen. Ene we bi sabe no. Sementi wani ma ka meka say yen kwase akoshen.
so obi sa so obofo mfiri nyame a ka mesi bi sa say enye me na me busa yanom na yanom na on say enti yanom question na me dia tudwa say me papa wo senti na me ka say ni ya o ya oh enti na me ka say se menti wani mu a ka me ka so obi se nkwase akoshe ba wo ho ofe enti me nka se obi se nkwase akoshe so ada say na yanom na ya won sole a ena obofo mfiri nyame na obofo firi on se ena kum chacha ena wo mfiri nyame na mfiri wonana ena sofo we mfiri nyame na ofiri wapampam eye nkura se kasa nyame mfiri wo bi do obi gina ho dabi no bi engina ho obi ye nyame temuafo ofa ne atete asem apart from ofa ne atete asem no obi ye no wa we ye nyame temuafo a nyame ye no ofom wa se wo mebu ni pattern so Bible say memu aten matuofo ho maitire nson enchichemu ba kwa kodu enson no matuo 7 1 to 7 okatem wo hu asam wo ho memu aten no wabu aten dada na Ghana for de Bible say me yemu aten yebu aten na da bi asofo we mfiri nyame Ghana what to say yakase sofo bi firi nyame da mini aba me bi sa enye common me kwara de minti ni enye common minti bi aji se wo ben nipa na wankasa mo afe na akenya nsasem so afe na akenya nsasem Ghana sofo bi o Ghana bia ya papa Archbishop Duncan Williams yeso o mfiri nyame ya papa Otabel yeso o mfiri nyame ya papa ote Lighthouse in Dark o mess as a your friends simple and that word thank you yeso o mfiri nyame Ajena Sale yeso o mfiri nyame sofo kum chacha yeso mi mfiri nyame sofo omusu bempa yeso o mfiri nyame Reverend Obofo yeso o mfiri nyame Bishop obi nim yeso o mfiri nyame sofo bi owo Ghana bi Ghana so mfiri se o mfiri nyame that sofo bempa na wo Ghana ha Ghana for be ka so mfiri nyame you na papa asemu ya wo ken e ya pa no kwen na denti na mane basa because great men and nyame yomo omunjuma ye fe bebi edi o masi ashuo nyina ama 40 mi bi o ma no solo kase omunfiri nyame denti na ma sister mu ayesa mane kase mo cho se eye demonic crusade abron samoye okay eye demonic crusade abron samoya what they fighting nyame kingdom said ya be ya nipa be yi nani afra urade so na nipa be yi nani afri nyame yedifo ni nyame asofo so na me de ya na ye kase sofo bi mfri nyame a sofkum chacha en ha me if say o can Luke chapter 6 verse 26 ya Luke 6:26 say enipa nyina bomudin pa eye kes nipa nyina kase wo ya eye no me 5:11-12 wasin shran so oyemo na what time na me Yesu me dinti odi atro kensen boni bebere to so eba nsa amommo ni nyi Yesu Kristo oba wiase wanwia de yada wa mo adwamanda wa mo kro no da wani nkonkonsa da Luke 23:31 Bible say what the way yedua mo a de na odi be yedua wiye Yesu oba wiase o yedua mo nkra Yesu o mfiri nyame okuta honhomone na di oyedua mo mfiri nyame a dua wiye ede na nipa be kan fa eti dabia me kase Yesu kura ya bona senuyem na matadisi sofo e transfer na waso wonko eti Yesu mpo edi nachi John chapter 9 1 to number 10 tama Yesu hia woni frani no awo bompa ya man na naniti ye no falasifo ni di woni frani ni kogina nchen aka kire woni frani ne se papa no bompa ya ma wona wu na de ye no o mfiri nyame okuta honhomone se na ni subantie woni frani ni ka se o firi nyame o mfiri nyame o me de emfa me ho menim na ade ba ko pe na menim se mani efra ese mani ya biye eti efri tete anani pastor yes bronsam crusade we sofu we mfiri nyame sofu we ya fram se sofu ni ekoko en wa fram o sofu ni mfiri nyame eti eniema bi owa
sa wo ye gidi ni na kan baabura na wo tia ya tum say ya bronsam crusade a opeso wo ye na nipa yi na dwen firi nyame so eni nyame asofo so iti misof kum chacha de ye meka no yo papa wakase ye pana say ye kasa ni mo no kan bibi say Bible say my mbu atten but Bible no so kase ye yi atten or say by their fruit you shall know them. Intina papa no so obeka kakra say ye waten yi e de watemu ba de amomo ye ne de ye atemu okay enya aten yi nia omo ye no na phone bi sa won so kan wo ye blogger me kan hwe o ye ato dwa na ye die bo thank you enti no ye watemu e ne ye waten yi enti hu ni se ne omo ye ne de e ya tembo na nya aten yi e ya temu ana Ghana fuogu na wo awubu obi aten na nkasa bisa se wo wabra botesen on se efomowa o kan wo senkafo otire nsu nchiche moduo no a Bible so oni patri ni biye ni asase we so a wo ye bone a wonye papa a wo ye papa a wonye bone ana aka na Isaiah 64 verse 6 ya wo se ya detre ne kora ati so onyame ye nim ntomago ana aka Roman chapter 3 verse 23 wo se ye nyina ya ye bone na onyame ye nim onyama bone wo a wo kondam obi so obi mfiri nyame no okura nso wo so azan ene wo so dwamanfo ene wo so kɔwensani ene wo so koronfo okura no bɔne awudie no nyame te soro wo hwɛ wo ba wo kɔndam obi so obi di wonfiri nyame etimi sofkum chacha de me hu sɛ ɛyɛ bronsam crusade a wɔyɛ Matewasi na papa me kase na sofo ni mu bi nso ayo mo bout edi betu dwa kom nyonko mu asofo ho asem ya aya na twase ekome sa na se aya bebi efa no ene mo mutimi ba out be ka mo nyonko sofo ho me ni aba ebre du se asofo kambom ebre du se asofo ye baako ko John 10:30 Jesus said I am my father are what one ebre du sa asofo ye baako ne ye kabom obronsam ompen kabomo obronsam mpe mo kan say unity yeah ompe unity thank you obronsam nim say enkabomu ba nyame yanu nyam ekese ye twe akra hye urade yanu nyam ti da bia ya na obronsam pe say sofo obi ni sofo ntem nya problem nyame mpen sa edu ba bia asofo nkemum na yenye baako na nyame yadwuma enkoso na enyina yo papa wasema okay ya me then before ebe call last question is be say me busa say ebetumi aye possible ama asofo ni na akabom because adoma chede no obi akra ni de mu aworo ena obi ani de we ya osi eye ne nioma na ebetumi aye possible sa ebetumi aye possible because sabe ya na doctor bi ena ya na de se niema ne ba se sofukum chacha me bompa ya ma obi na ewrade ka kire me se me bompa ye nsuo so ma no nonom na onom a ni problem be solve a na wo sofo wo foforo nso sa wo bompa ya ma obi na se wo nsire nsuo so a eno ntia se me ne wo ntam nya problem sofo wo se wo kwa asole a wo be yi wo na mu mpaboa na se obi so kwa asole na so wonyi ni na mu mpaboa eno ntia se me ne wo nya problem ofra ne ya baako ba obi ya ni gidie obi sha asomade asole bi o wa ye sha asomade wonu sa eno ntia se wo a wo sha asomade no ne on sha asomade woni ni nya problem obi a eni ni faith eni ni gidie eti eno for problem o ma na eno so na ye ma asoni mu papa because we hu we say the doctrine ye we so we say the doctrine no enye na say e ba ne sa doctrine enya ena medical aka say nipa bi enye temuafo okay jama urade sa bere no so a atemu wo ne ba ne nyame abebu na aten unye temuafo
nti jame urade ayo papa before you be kwa wiye no me pese wo kan adwen wo kire obi like asofo no ya ba say Ghana for kansem kansem na sansem na omo ka no so mo ba out be yi ano say ha omo so mo bobo hu and omo be reply back because you nim say tete no prophet no mo femu pa hente na mpese odi tu dwa say asofo na ba say temptation bi ba na say anu guru so a action ben ana mo ben na say wutu and silent is the best. Monsom kabrofo bi say silence make concern. Silence make means concern. Ma me sua brofo wa o de kan brofo. Enti o kan wa no tomo a na tesa ade ne ye no kore. Ghana fo Yesu ban no se e kan sam fo obi ho na nipa ne te wo na wa meka sa e no kore. No kore. Wa meka enti no wa meka hwe. Obeka bibi nso a yeso pekasa enkosi nkoda sa wa mekasa obia betage o say asama yakan fa ho no eye no kure eti na so fukum chacha amekasa obekasa nso so opekasa ya sembi o wa yakan to so a ehia nchirechirem ko so nchirechirem ama untumi nkokot na yemfa unkogina court adakam na yakan sam atoso yakan sam ye de agu so na wagina judge anim na waka kira judge say ni on waka no o de on waka judge be jeliu so judge e be jeliu ba sa wo kire wunsem yiye so na to judge asoma judge nsu bom sensam ayeka no is false allegation. Ama judge yetumi agina so am wagya ti asem bi o na e ba na se wo ye kan gu so ne ye kan to so ne ye kan gu so na wan ka ho bibia ya na nipa bugu so enti no matwase na papa inya no ye se ye se ye didi atem ana ye se ye ebufuo so ana ankebe ya say obeto obo na wetime ya no fine obia e wose de wi ase obaye nyame e de frɛ na wode man na wode ball no ya woni pa bi owi ase a oye din wo wi ase ya woni pa bi owi ase so opekasa pa ya woni pa bi owi ase a wodidi o ma ni wi ase aduan ni no obedi ye wo bi owi ase so ompa didi obia ni what do you call it nature mo kan say ni nature na wo kan de wa anwe ho me na baby same obia ni de we ya na ade na ye ko obia ni say de we na ade ye wo bi o wa me say enne kura na bi a me kasa na yesuro kakra me kasa hodin mo e kasa pa hodin mo by enne ma yesuro kakra obi o wa ono so kasa on kasa hodin mo o kasa breo obia ne se de nyankopon e de man no se de me kan betem ase a matwase eson Rollins kasa so tie pa ya wild thank you e de so kofo kasa kofo de e den cool eson atames kasa cool eson nanado kasa obia wona kasa asama ka fo obi wono nye saa na obi nso o kan fa no ho be so fukum chacha eson me kasa memete wono nyame anim ne bronsa matiko memani edem aduma nyame a chewo sa adum no thank you mani edem to come here Proverbs 26 o kan fo a o se edu ba bi a emuwa okwasea ni najimi sem so na Proverbs 26 na adwompo ba 5 a edu ba bi o se bua okwasea ni najimi sem no anyena ni so o yi nyansafo ti edu ba bi a sofukum chacha me won kan me amenkan me te me ba bi so be come here na be come here enie kum na wa kan enie kum ne nso be yi ne ho adi
So eti obi ane said ye okasa ene obi ane said ye oye na ade nti niam bi owa so obi ba bonte na obeka sa se mikum chacha ene nipa ne ka bibi fa me ho a na nipa na jimi a ese me kire ne se wajimi so ye kwahia ese me kire so kwahia wonim nyansa ese me kire so wonim nyansa yo aha because you nipa bi owi ase a 2 Peter 2:12 Bible so what say emmoa a woni adwen a won de on be wi ase no nyame hye da bon se atemu dare yen hye won ba na dwen ye emmoa dwen ti nipa bi owa okwahye a onim nyansa ese o katen se nipa bi sa 2 Peter 2:12 nipa bi owa Bible so on adwen no eye emmoa dwen what say emmoa a wonim nyansa ti nipa bi o no ma wajimi nti obi a wajimi no ese o kire se wajimi yo nipa bi wa wajimi ese o kire se wajimi papa na mere be ma yedru na fa wo number etudwa fa mai me dase sofukum chacha me koso achia me a me dofo baako Jesus abrantie ewo UK e free yam wako ayim Apostle Emmanuel e free ye am wako ayim Jesus abrantie udu UK dia powerful man of God, powerful prophet, dynamic bishop, anyame di ni ye adwuma pa. Jesus abrantie. I salute you, sir. Bless you, long life to you. I'm going to US, Minnesota. Bishop Ransford Asare. Powerful man of God, powerful apostle. Bless you, long life to you. I'm going to Virginia. Man of God, powerful man of God, Reverend Bishop Adonten Boateng. Great man of God. Bless you and long life to you. I greet all my listeners. I say God bless all my listeners every day. You watch my videos. You can WhatsApp me on this line or this number 0542 5128 0542 51 again and 28 0542 51 28 is WhatsApp. You can search me on YouTube Kum1 TV. Kum1 Kum is KUM. 1 is single about the enemy. You can watch me on Facebook. Bless you and long life to you. And from today to December, your life will never be the same, and your life shall never be the same, and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God, I'm talking as a prophet, because for the Spirit of God is upon my life, and the Lord is anointed me special to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocols. Bless you and Lord life. My name is Apostle Reverend Bishop Kumchacha. Thank you. I salute you, sir. We shall meet next time. Ayo, ye papa Kumchacha, and ye need to train common. She send ya we shake floor. Na me am did you medie mu chia me ye friend me mercy cow. We chia me now friend me Glosia. Mejo so na juma ku a omuson ya se Mama Juliet Ventures or Ton Kitchen hu bibia oba enkosere tapoli ewa bonten oba ne wane a wo pebia ene blender saucepan non stick adie bia wo hia o kitchen bia frɛ Mama Juliet fa ne number ewa fidie ni ase na afein so aha ene mre ebe ma ye kwan ne edi mo aba bedu subscribe like and share na wo comment adwen kire nso wunyia na gya wadwen kire e wase da se na ye besa ehia makara mo Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet Kumchacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Hwe na prophet Kumchacha me so me hwe.